Muige wa itura ria Tefere Kuresoi thiini wa kaunti ya Nakuru makoretwo magikara na thutha umwe wao gukorwo na mucinga mugaru na watho na uria akoretwo akihuthira kwagagia ria marigainie. Nataka niseme kwamba kupatikana kwa bunduki moja ambayo ni AK47 inamaanisha kwamba tuko na bunduki ambazo zinamilikiwa kinyume sheria katika Ulaya, bunduki ambazo haziko na license, siko mikononi mwa raia. Kurigana na Munini wa County Commissioner wa mwena wa Kuresoi ya rugongo Felix Watakila, mwikwiro uyu nierega kurutira mukana mundu umwe wa kumurathana niho mambikire uthuthuria baraginyo kumenya uria gwateire mucinga uyu. Angemua na hatimaye huyo mwenye bunduki alienda mafichoni, wakati tulijaribu kumtafuta akaenda mafichoni. Na hatutakubali watu wachache au mtu mmoja kuhatarisha maisha na mali ya wananchi wa sehemu hii. Jukumu la serikali ni kulinda maisha na mali ya wananchi bila mapendeleo. Na pia ningependa kusihi wananchi wa sehemu hii waendelee kudumisha tukaa kwa amani. Rutho wa ithira na uria ni mwikari wa itura riri augete kwa ihinda matikoretwo makiona toro ona kana kumira farotu kumagitigira gutharikirwo ni mundurume uyu. Tumefurahia sana venye hiyo imepatikana na tungeomba kama kuna ingine yenye ingekuweko serikali iendelee kuitafuta. Hatukukuwa tunalala kwa usalama juu hatungejua kama tunakujiwa ikitafutwa ama. Mwekoro uyu riu no athiete na mbere gwethanwo nake guku Watakila akiuria mundu wothe uri na riboti mwigie aure riboti ceceni-ini iri hakuhi nake. Muigi wa itura riri riu ni uritie honge cia ugitiri ciitikire gwika uthuthuria wa mundu ungi wothe ugikorwo na itharaita ta riri mugaru na watho kuna ni ugwati kuri o. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Nũngari wa Kamau.